kat ba ka jing thep korteng kadang ya banlong kum kita gi kertong na kamta mane khun hagne ki election banlong kum ki nong mi khmat chakhasil autonomous district council ke CDC kat adu menta kel don ar puingut ki kertong ki belet ban thep korteng bat na preng ki ki ar puingut la mi ka kerteng jung ba sasne so tun MLA ke jirang bat ubah hab ban khun hagne ki election MDC namar ki nong krisyan jung u ki lakwa bun mi hi dalade manulong sakum bu MDC hai ki ki ar puingut ibala pandep ikijing lai thep kerteng bakin long kum kita ki kertong banya khun hakni election MDC na lor MLA ke jirang banya khun pat kum MDC Henry soba George Bilingdo MLA barim ko umroy ulej ban thep kerteng yelade ba unlong kum kertong simet hakni ki election MDC lawan paibiang sa election umroy konsensi lumba MDC kamong tausnem ni wan dak ji angnut ban sakri ki paiba yung umroy konsensi lah itu mai nga haki snam gula dap kum MLA jungki bat mentai sisin wan kum kertong MDC ban bu biang sisin ngi kepat begin aila dengan bangan nikmat konsensi secara council nam tang konsensi de jong bijing ki bobon ngkumno hakabede bagi ang ki kanun ki balong nadu ki por blaseng ke council tam trading license labor license ila i bakumno ki kta ya yo kami jam tam yo bede ba konsensi de jong tam yo bede ba jingdon di bobon ba ki office terikam sarkar jong sokan dia kerpang ban piwi pat no ki nong sengkam senjam ke badon hapok konsensi le jong ini kelah kta bahaya ki nong senong jo konsensi tak gowe kariti bat khendo molong hatem riboy ki jungi kerpang humroi konsensi kabang nilai i bakal kta bobon ba ki longi long sem ki basa kan thik na tam banyo tang sinong remieng ru kalong sisa ka ba na ka bantar spa tuli di hajar tuli ki longieng ni ipat ru bahak po ka jai benri ki jungi ki don ki sinong ki thau ki basim ki jing ki kli na ka bantar le jong ki khon ki ti ki ba mi yeng mi sem ha jong ki sinong ha ka ba ka sinong ka sim ki jing ki kli na ka bantar ban ai sinong remieng na jong ki khon ki hajar ni don kam ban yatai ba preng juga jai benri jungi ru ki don ki kanhon ki noksen charge nong ki balala ban ai kata ka benta ki kun ki hajar ka snong ki don bade haki riboy ki jungi ki bangi ki spa tli ki bai khun wat banyo tang sinong remi jingduk ka ba don ki bobon mo te ha bai de bade bat kenika jingdon jong ki ai ki bathmai ki bumi mentah tang hapo ka jing perkela jong kenika council ki beladep kumno ban pentri kami ki bangi don kam ban perkhat amar ki ai nasional ne la shay subun tang ki ai mereka menteri kampat ke bolong ke por ke beladap tikum kini ki ni hab ani perkhat kawe ke ji angnut ke junga kalong ba en bu no ka school on ai ji hikai na ka benta ki rong ba snong na ka benta ki senglong kumi na ka benta ki seng samla bakumno ki nyadon benta sensar snong kam tam ban pe ti dustur ban pe du bagi umlang salang kalong ba im hakata ka akor burong ko ba pusiman dai labu ta ke jungi kini ki dong katukat ni ki kimat ki bangin hab pusan ban sedang ki ji nyatai don preng juki ke balak ban ulong don preng juki ke ban por ban ulong ndreng soba adang iyo ban mi khmat sa council di ban sedang ni kini ki tai bagi yon ye mir chumut tamu ki pai ba kanang i ke basai khmat ha ji pe junga he ngala thai ki seng sang ni ma bagi nang ilam ki juki ke bakilong mar teng teng no ha ji ya mir chumut tang ar laingut ki nang ilam ha bukut jot ke seng jot ki nang bu di kepelak rain lu yang ini balik sekhmat juga paiba bersipang dakum ni sipang dakum tai hak jing kela jong kinong yalam berkirai ke jongki tengah tak daung so bangilai kum independen sulai luit nya kita ke ibarat hai ban hakisan sedang mengalalong MLA kewe mengala yo ke jing kai ni ke paiba kalong ba ke paiba kan chenia enga ngang chenia ke paiba kata ke bakong san tam na ke benta jong hak ni ka hak thong bo mata dapat pawe ke jing kublai ti baro di beton hagle report di press and media kita lang di president of the district jungi the National People's Party dan kinong ketkam ke bakmat jong ka National People's Party na jirang konsensi paw ke jong kublai ki baro pelai don lang hagle report na gota bangyo ban pendep hagwede ban ka jing pentikna jungi ban tap ke kerteng na gota bnele ka election MDC kum solong ka apoi trek jong ni ngon dan akaliang jong kumbu kertong agre ko por kasoban ai ngo yublei na ko benta ki jingkerku ko ba la ailat aku nglayo ban sekri kumbu MLA nglayo ban ai ki jing sekri ni baik pat ba ilai ke service ko ba ki pat ba ki stotunat ki sohun
Pak Mentaru nakleng juga kumukertong hagenek election MDC andala tep ya ka jing nyobut ka phang e bakmat kalomban ini awan penklan hai gede baki dorbasnong ini awan klan gede baki jing gede baki ini awan peniklan hai gede baki kumno ka jing pensa penne ya security sensar bat kunjuru hai gede baki kumno ban ini awan hawi kila jing da ke kerpang kipa mengikum kirit pai idon hageneka jelang kejungi lagu benta kerpa kerpang kepa ini layo de ngis kem kermen kem beti pai ba konstitusi kenai ka jigersan kenai ke jishnya hageneka MDC election ke solong ka politik besmu election MDC ini ngai pilatif hi playing bagi social media ke ba i sitting MDC ba Victor ni la resign ka parti NPP aga South Rik jauh panai Disember syuaba ka parti kedungi kan declare ki candidate teh haden nanta ilayo bani song i perkhat lengki noi lamparo ba kiladon ki candidate ki belapan tiket naga NPP neki leaders yang blok paro i don ki ta kejing perkhat hakaba kapur kala kim palat pada ta kadau labu ekejing sene aku MLA bon sim ya kenika senjam pemerintah nak taban sim ekejing ketli panele ya election MDC ma jingro eki nongalam joga NPP di balang ba kesur ki pajba ila jingmut hak bidai bat ya candidature jong iba Victor bad hadin nang tapat hadin baili la resign labu syo eki jingketli hak nongalam mereka do MLA hak bang la yo ban song ben perkat ban sim ki opinion nak leng ki pajba nak banak leng ki pajba ibu e kejing sene aku MLA bad hadin ba iba Victor la resign nak parti kejungi balai ke parti kongres mentah iba kibupun ba ki kongres ki main party workers jengka kongres hajirang konstitusi paro de kaina surok se western se border area paro mentah ki wan join seka parti NPP tekene kalanang pen singan susu ka parti kejungi lamar ba kepentingan lupa ba ngidon ha ke position ke khlan ha ke MDC election ke selong ha ka